muciini wa Nanyuki igongona-ini ria gucokia ngatho ria mũmbunge wa kaunti ya Laikipia Jane Kagiri nikuo atongoria gatagati ka bururi hamwe na minista wa wonjoria Moses Kuria mekinyitie magikinyiriria murugamo wa thirikari ati ndi kugayana mahinya na mung'ethaniro wa Azimio no mĩario no ithie na mbere na itabanirio mbunge-ini. Na Azimio ni mwatutuma moga tutikagayana thirikari ngejinto kuethania no thirikari tutikugayana turutigwase igayano. Hata kama salamu itafanywa ifanywe ndio, watu waongee ndio, lakini mambo ya kugawa serikali, mambo ya nusu mkati, hiyo kwa kweli tumekataa. Tutigwetikira handshake andu ni marute wira mundu etikire ahotwo ndeto cia kuria tumite andu acio twahotire na uria makire na uria matatwikire is now a bygone story. Let us focus on the way forward na kuria turatwara bururi. Andu ni moke bunge ithu tigwicagura twacaguria no guthuo twacagurwo ni andu na kinyona ithu tucaguritwo twina researchers tuhetwo kugo andu mareciria mudauge ni makiuga ati tutire na uigereki gutire mũmbunge utahetwo kinya wakiri wa kumurugamira. Ona kaunti-ini ya Kirinyaga hindi ya igongona o tariri ria gucokia ngatho riria ritafanitio ni mũmbunge wa kaunti yo Jerry Maina murugamo no ucio. We will deal with him in parliament. Hizo bipartisan talks hizo ndizo tutafanya kule bunge ndio tutarekebisha. Hiyo ndio tunasema serikali ni ya William Ruto, tuendelee kumsupport. Nataka handshake. Sisi tumesema waziri hatutaki mambo ya handshake. Rais aendelee na kazi, waziri waendelee na kazi. Wacha tumalizane na hii maneno ya tinga, tutapea ile kitu yeye anasema. Ona atongoria kuma kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet magitongorio ni minista wa waki wa barabara Kipchumba Murkomen makinyiririe murugamo wa mĩario itabanirio bunge-ini. This is not the first time tumepeleka mjadala bunge. 2016 mimi nilikuwa kwa ile kamati ya bipartisan yenye tuliweka sheria ya IEBC. Wengine walifikiria tukifanya hivyo watashinda 2017. Tulifanya hivyo na bado hawakushinda. Atongoria angi mari nyahururu igongona-ini ria kiumia onao murugamo wao no uyu. Ikiwa kuna mabadiliko yoyote ambayo watu wa Azimio wanasema inapaswa ipelekwe katika bunge, iongozwe katika bunge kwa sababu wabunge wamechaguliwa kihalali. Kama kuna kitu itabadilika, itabadilikuwa bunge. Ni kweli au si kweli? Utakeregete kiracoka na gutire nuthu mung'ata ngo. Ona gukiri uguo atongoria ya akuma gitaru gia gatagati ka bururi maugite watho wa ugayania wa kigina kia muingi ni urabatara guthurimwo keri niguo kigina kia bururi gikagayanagio kuringana na uingi wa andu niguo aikari a gatagati ka bururi magunike kuringana na uingi wao. Andu gwa King'ara ni marakuire magietha basari riu twende tuingire kuria bunge tuhuthire Beti sawa nigetha Beti amere mothe mari angienda kumera nigetha metikirie nigetha tunengerwo mbeca iria ciecito kuringana na maruta maria ona ithuĩ turutaga. Wengine wetu tumechaguliwa na kura mingi na population yetu ni mingi, tupatiwe pesa kulingana na population ya eneo ambayo niko. Ati tutingikorwo turaigananio na kundu kwina mũmbunge wina kura 10,000 mũmbunge wina kura 15,000 akaheo mbeca iria ithuĩ turaheo cia kugaira ciana citu na ciana citu ni nyingi. Everywhere in this republic kusikue kuna mtu anapewa basari ya 2,000 na kuna mwingine analipiwa 100,000 shillings. Tunasema mambo ya discrimination tutafikisha mwisho. Handu-ini ha Inooro TV jitagwo Harun Njoroge wa Maina.